Yes ndongeye ndagusuhuje kandi ndakuramukije aho uherereye hose, ndakubwira ngo amahoro n'imigisha Imana itanga bibane nawe. Wowe udahwema kudukurikirana buri munsi n'ubundi wakoze kuri subscribe kuri iyi YouTube channel yitwa United Slay TV, uri inshuti y'akadosohoka mu by'ukuri Imana iguhe umugisha. Nawe ukiri mushyashya kabisa dutere inkunga ukanda kuri subscribe ndetse nakande kuri iyo nzogera ya notification bar kugira ngo uje uba uwa mbere mu kubona video zacu, kuko video zacu zirafasha, video zacu zirubaka, kuko video zacu zigufasha kuba wakirigita ifaranga, zigufasha kuba wakorera amafaranga binyuze muri betting kabisa. So nawe rero niba ushaka kuba wakorera amafaranga biciye muri betting, ukaba wumva yuko betting ushobora kuba wakura waba muri 5% bakura inyungu muri betting, igihe kirageze ngo utangire udukurikirane kuri iyi YouTube channel yacu buri munsi. Munami ndagarutse rero ku itariki 28 z'ukwezi kwa 12, umunsi kabisa wana iminsi irabarirwa ku ntoki kabisa. Uyu mwaka wa 2024 tukawuheza, mwaka wa 2024 mu by'ukuri tugaca tusohokamo. So ndakwifuriza rero kuwusoza neza cyane, ndakwifuriza kandi kuzagira intangiriro nziza z'umwaka wa 2025, mwifuriza umwaka mushya muhire, umwaka wa 2025. Rero twagarutse na shwadiro zacu z'uyu munsi ewane. Munsi hari imikino igiye itandukanye, maze iminsi byibuza 2-3 tubona dukora ahangaha kabisa ewane. Twihanganire kabisa, hari byinshi tuba twagiye gukurikirana, ariko ewane ndakubwira ko muri groupe ho ntidusiba gukora, turakora buri munsi kabisa. So ewana nawe rero ushaka kutujoininga cyangwa se ushaka kutugufasha kuri WhatsApp, twandikire kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe, maze tuzagufasha kuzajya wibonera ipari kabisa buri munsi nta gusiba imvura yagwa cyangwa se itagwa. Mename nagiye rero uyu munsi naguteguriye match kabisa. Twahereye mu gihugu cy'Ubutaliyani, Abataliyani bagarutse kabisa ewana nyuma y'akaruhuko kabisa, bavuye kurya Noheli, bavuze bati reka twongere abasaza tubiteho tubatemo kabisa monami. Bagiye rero turahera kuri match ya Cagliari, raza ko yakiriye Internazionale de Milano. Inter de Milano rero iri busure Cagliari, ndaza kuba ngusaba ubundi kuza kungurira Inter de Milan kuza kuba ibona ibitego bibiri. Ruvuga ngo muri market bavuga ngo Inter Milan over ya 1.5 goals muri uyu mukino. Twagiye cyane ikipe ya Parma iraza ko yakiriye Monza, aza kuba ngusaba under ya 3.5 cyangwa se nyine kuyu mukino nta bitego birenze 3 biri buze kuba bibonekamo. Nazamutse ku yindi match ya ikipe ya Lazio de Roma, iraza kuba yakiriye ikipe ya Atalanta. Angaha ndaza kuba ngusaba over ya 1.5 goals muri uyu mukino, uretse ko no kugura igitego cya Atalanta cyangwa se nyine Atalanta 0 over ya 0.5 goals nayo ni shwadiro hano ikora umuti cyane. Mu gihugu cy'Ubutaliyani tuhavuye twakomereje mu gihugu cya Israel muri shampiyona yaho, ekipe yitwa Maccabi Tel Aviv iraza kwakira Hapoel Jerusalem kabisa. Maccabi Tel Aviv rero abo Tel Aviv ewana ndaza kuba ngusaba kubagura tuwine. Twagiye mu gihugu cya Maroc niho dukomereje ikipe yitwa WAC cyangwa se Wydad Athletic de Casablanca, yaza ko yakiriye Mas kabisa, maze ubundi nze kuba ngusaba Wydad to win. Twazamutse kandi aho muri gihugu cya Maroc ikipe yitwa AS Fulaba yaza ko yakiriye Inyo Tuarega, maze ubundi nze kuba ngusaba over ya 1.5 goals muri uyu mukino.
Twagiye mu gihugu cya Portugal, ikipe yitwa FC Porto iraza ko yakiriye Boa Vista, maze ubundi nze kuba ngusaba FC Porto to win. Twihuta cyane twagarutse muri Afrika yacu kabisa, nanone ikipe yitwa Richard Bay FC iraza ko yakiriye Mamelodi Sundowns, angwa se aba ba Brazil bo muri Afrika y'Epfo kabisa bitwa Mamelodi Sundowns. Ubwo ni muri shampiyona ya Afrika y'Epfo, ngira ngo wabyumvise. Aza kuba ngusaba over ya 1.5 goals muri uyu mukino. Twihute cyane kandi Super Sports United iraza ko yakiriye Stellenbosch, ndaza kuba ngusaba kabisa ko wagura over ya 0.5 goals muri uyu mukino, cyangwa se nyine igitego cyaricyo cyose muri uyu mukino. Nihuta cyane ndi kuzamuka cyane ngeze mu gihugu cya Tanzania, abaturanyi bacu kabisa. Singida Black Stars iraza kuba yakiriye Simba Sports Club, maze ubundi nze kuba ngusaba Simba Sports Club to win. Leze mu gihugu cya Morocco cya Tunisia, ikipe yitwa Zarizis iraza ko yakiriye Ben Guildan kabisa, maze ubundi nze kuba ngusaba Zarizis gutsinda umukino cyangwa kunganya. Mu gihe Club Africa kabisa iraza ko yakiriye Bezerte, maze ubundi nze kuba ngusaba Club Africa cyangwa se Club Afrique kuza kuba itsinda umukino. Munami na hansoreshe shwadiru zacu z'uyu munsi cyane, ndakwibutsa ko ushobora kujoininga groupe yacu bamo amapari abikora kenshi kabisa, uciye kuri iyo nimero nuko twandikira kuri WhatsApp not kuduhamagara, maze ubundi tukaba twagufasha kabisa. Ukeneye kandi correct score yizewe A1, nanone ca kuri iyo nimero ubundi tukubwire ibisabwa, maze ubundi tube dukorana. Imana barinde, ndabakunda kuko namwe mwahisemo kudukunda cyane kabisa. Komeze mugire umusozo mwiza wa 2024, ndabifuriza intangiriro nziza za 2025. I remind those people who don't understand our language of Kinyarwanda that we are planning just to make your videos that made in English, so that for you can just follow us easily kabisa. So ndababona benshi muri comments baraza bakatubaza bati mwadusemuriye mwagire muti, so I'm promising you that in the beginning of new year at 1st January we are going to start uploading some videos in English, so that for you it will be easy to follow us, dear friends. Ciao ciao.